Send me a whole can. Oh, have it. Papa, me, trust in the papa. Nameko, Atadwe visual experience. Ni ma home da. You see, I'm a new Gina Unya, me yare pa. Finipa domi. Me ye be my papa J. Na me ye be a Maria. Na we bu fu. Oh. Me ye be Maria. No uncle ye be a Maria. Na we bu fu. Nipa bako. Obi ko etimi hia me no. Aboa ne da ma. Yese opanyini due mante. Enema ekoso between Atadwe the blue face and Polino multimedia. Currently the most trending issue currently Ghana sa adiana Atadwe working out of the interview. I think say oko TikTok baby abefabiano obia eka ho nsem me wa ma react here machiremu say no papa je anyade sanso na Atadwe nso anyade a metwa kama pa na eno mu kohia wo set so a na enya agro wo hwe obi ankasa obi aho ewo ho no ma amanfo nso akyerekere o madwene fine pa ewo issue a ekọ so no ebi mu kiremu a Atadwe was right ebi mu kiremu a Atadwe enye writer amanfo finally Akabineza abreaki a silence on enyoma esisi na ukiremu a ono nanka eye ono dia na meka se opani due matemante enyoma na ekoso ni nyina no Akabineza se wo hu eni ade a ukiremu a to the extent say Atadwe edi atem ne de na one na nya adwene but ne sorry a sorry free interview ne de na chense e kamya ko ese ne kwan so ano nanka ye ono Akabineza mpo a ubusa na upushi no asem we kan say o de me ba me hwa de bi abasisi a na wadwane ba say obedi atem on live TV and say eyini de entwaye ewo hono ma Akabineza de unum say he's talking and I say he's talking from experience ochiremu a inexperience enema Atadwe de oye no but ono Akabineza wo experience in industry ni interviews muni no na nka say na nka obeya ochiremu a nka o masa ade no obeya avoid even so obe avoid the question no matter how papa je ebe push no nka ontumi engo that far say obedi atem na waye ne oyeye no na wasa hinte say December bibi eba besia Akabineza de sansem na todwa yenko tie ensem a okafa ye Atadwe issues a ekoso no nyina no ensem a Akabineza ekafa ho wo kire na adwene afa ho issue na esi ye nyina wa kire na adwene ene enyoma ewum yenko tie na meka say aha YA Media Plus eka ho channels ni to YA Media na YA Media Plus ene your first time na wa subscribe na wa mia bell no so se ne be ya video no e de tu mu na onsabeka the trending issues a ekoso wo Ghana nyina no onsabeka wa need to the stand say insult because Polino multimedia enkwala nyina ehempen for so enti say why from mic na say bia so on kasa say what from say offer me person be you interview my person won't me chechere my person na admatna say enti why what be some asem be say offer adie say no say seems why we dey mesra ho de enko o da bi me person be say oh why we enko da bi uni ho no me person wo ya da wo kan why we mesra wo de me jama de o ma be family me ba me dwane into see so fa bi no ye da bi wa yes say my I made them imagine no smart can be actually. David, yes, I also a blogger, also to be 2 hours a day. Oh, some remember some question sending a question and Ibusan. They are sensitive. They are dear, I say, of course. Okaso being sending and bra baby say, me probably me papa Jane. Oh, over to me, home, Aka. Now, I don't know who try Kakalitu in F5. I don't know who you should Akakalitu. My chain say, oh, there be we so enya like no because we so like na ansana me we so there be as of far Akakalitu no because eno na dey twa yi a asa akọ hit it is all the no so obi be there be papa je eno dey me fa enyi obetime obisa ne sa question what say we say respect amount for privacy my do fa kan education oye no ba wo be susu agum enye se me susu agum oye nipa say oh papa je adawroma me pa cho
hodie me ba se me promote you mfa me kwa hensem me serew for bare 2 minutes o and a boy yi power cho se o menya sa na still papa j e pia boy no bare 3 minutes o 3 minutes na wo gina ho now and yes oh sisan wodi no from Bunu face to Ashanti face because if I was saying enye ngomo na yedi techi my abeshen say they all can say me a all can all have it dey faje o pa isi amane have papa me ba trust ni papa na me call of no talk as an artist but Atadwe visual experience and free ho it is say nwum no nyamo it chirebu say promote nwum na friends o mle as a professional megba obeba but e dey enso aso dey hia no obebo and dey true it is say obi ye interview na officer bla and me ni ho me nya time on timi mfa homa na mo once abeka kire ne say and yenye na motena se a your person obi ara obetimi abisa wo ba wo artist na wo dwane oh we need experience e dey interview say you quite I feel the wo dwane because of interview experience once our platform no so kwa dey na interviews of one say obi how kwa ye be ma 81 no say oh fa Jimmy free okwa na mo no the way of Jimmy no but me me can say of one say oni makasa yeah safe so ni makasa yeah enokorepa me be say me catch obi a say mo bia bunfu Atadwe mo bia and mo bia so ebu enfu me yeah na amamfo di matem too much yeah ben no etwi we so did that for me misro but I say me misro but 90% Atadwe kwa ava e koma obi Atadwe oh who say Atadwe hey me misro me misro Atadwe kwa but I say fu akunnimu fo ye di o matem president me ye di o matem na papa di papa ya tem so na wa ba na twini Jonas enyo o jina tema eno de wa eti na du kwa se o jina ne so sa na du kwa se wa e jina wo so ba say o wa say o munyina afa ba yesu so no agofo na fa ho no mudi afa view say enkwandi nkwane nkwa atenase sa na na sesesi e na asi so won de mecho ne nti bibi wo ho ade besi bia no a lesson every mistake is a new start yeah. Right, ebusuya entinsam na Akabeneza ache na adwen meka se we no mixed feelings obi anso ne na adwen kire what ya say Akabeneza de adwene ato ho na wo che na adwen se wono de a the sorry na nka e bia obesori no de it doesn't matter because wo na wo say ombra na yenye interview one for so no na wo buy na maye interview no enti se question ne bana sa wo mpa the best thing is say obesori akọ but say ubedi attempt on live TV ne de woni Atadwe enso enya adwene wo ho Akabeneza edi nsem we say atudwa na ensem no ekoso a enkomo no koso na omudidi na Akabeneza ehente say ensem bia okan early this year say obe retire 2024 no omini ne retirement no this December pe enaka se ono Akabeneza ebe retire na o retire wi a ade bia ubehu ne video bia ubehu a wom bia ye video ye twa to dada ene ye release but 2024 ordinary retirement nyina ekọ awiye na o say na fed ntia na wontumi retire course o kan some year say 2023 mu hono ko be retire but na o hwe enkora edi na chi e wo say oboama omunyina epagya na obi ahu ne left and right tab we sure say there obi ahu ne left and right obi ahu ne twidare eye Atadwe ye na dwuma chichiku ye na dwuma 39 ye na dwuma gunshot ye na dwuma what you say obi a wo ne channel a obi a eye ne de a ekoso na wodi nchiremu pa tudwa echiremu a dinti kese pa o retire ne say wabre kuma woodfo ni bi anase YouTube fo ni bi stress ono aka enipa baako otwama channels be 20 we twino chense onya abotira krampo ma ne ho wono no ho no woni time ma no ho na nimfie so ko nanim ontumi nyina so kopem sei wo se wo frim na wona watete omo no take over. This is a good sign of a leader. Leadership is talking. Or say
nsɛm wei a ɛbobɔ so ɛbɛ nyinaa wopɛsɛ wotwa ne sɛ wocha ohia wei na wotwa wei ma na the next time wei bɛsia no na ɔne ne yɛ aka anaasɛ omunimuna no because onya kwan metwa bi ma no no kora ɔde ne channel kora 7 months on post video onya adwuma ma no kɔfo nko so still wobɛhyia obi na obi ni na nya asɛm because on metwa bi ma no yɛnkɔ ne yɛnkɔtie nsɛm from Akabeniza no anum ɛne nsɛm ɔka afemu nyama ya adwuma saa so what ya adwuma pa aye me nyima ho me da esi ame no gina onyame yare o me yare pa me tese na ke ye adwuma no kwa yentimi anye aha yentimi anye but so brebi me no guarantee interview because me call off ne by year we end there no chese ese metimi retirement no ya 2024 yeah 24 yeah for me enko kakra David the tennis say unim ufiri mu ya kase obi se wagyaye adwuma na nyese wagya acting na nkasa no menye but me gina akire won se me ka kire o me kire mu kire ya me gina akire mabre me face problems bebre o adwuma no bebre spiritual attacks and physical attacks for spiritual attacks to nchen ya kan brabo ho e kan brabo na ne die on de kokowura akura ani abre bompa na na obetena se e kan brabo onim enipa faade bi hye wa e kan ho esia e kan brabo ho normal life but ni nyina ya ompa bo woni nyankopon tam te sai yemi chono nyame wo shark member wo ne ntam no te sai what you say aha but ya na kameja ikora but wo hwe nkola egu akira obi enu obekwa nipa paako me serve nipa bebre papa je me problem na me ka se me won do wa adwene ko see spiritual side da bi enye ho so sini mu dia mo be star say na o ka se problem obi ka se ada da bi enye ho enye ho okay but bra me brani ye twi nipa domi me ye bi ma papa je na ma me ye bi ama wi ya na we bu afu we ye bi ma wi no anko ye bi ama wi ya na we bu afu nipa baako obi ko atimi hia me no aboa ne da ma boa ne saa boa ne otimi hia me omuna no atwam why because we ye bi ma me wow nipa baako kwa na me yale mia ko mia me channel official Dr. Likee we do video to ko be 7 months I got 7 months wow intimi nyai patin kola egu akira nka me wadaje a metimi di atete wo mu ba me intimi bra too much etimi feel say me cough am metimi ba bia me won beto me eno na sa off na me dwene wo say isi ofa wanim free mu a enye problem David when you free one problem because uncle go actually kura doson ko wo gidie say wo free man amon for bit me gina mu ama wo gidie wo boys nim obusuya aha YA media onya Akabeniza adwene a obetumi de wadwen kire aba wo comment section honom enye didi atem what you say na the trending issues are cause wo Ghana ne de etomu na ebema onsa aka updates ene ade what you say internet first time pass pa na wabobel no so na wa share de ama wunua se ne be ya bibia be kama ebese hia na crowd